Pichi, tinggal dulu ya. Ja, hulle stry nou. So ek moet mos Skool, mos dat mos we die dat ding as jy my was altyd so op skool toe ja. Zij zijn Die jouw mag eigen wereld, literally. Want ek kry nie goed die mense gee man goed die. Staan jy so as ek iets kry van my, wow. Oh, Ek slaap dan in die kip. hij is so sweet. It was opposed to the first kips. And we rocking it. Yes. Ay, jelle, episode 21. 21, 24. What a wow, what a blessing. Yan ang tuwa na kasi ito naman met 4 me. So ja, kan we beginnen? Allemaal ref? Ja, ik kan zien. Oké, oh, dit is bij episode 21, ne?